Ekitabo kya Danieli eshura y'okubanza. Danieli na bagenzi be okwanga kweshiisha. Omwaka gwa kashatu ogw'omu busingye bwa Yehoyakimu omugabe wa Yuda, Nebukadineza omugabe wa Babuloni akateera Yerusaalemu yagigota. Mukama yahayo Yehoyakimu omugabe wa Yuda omu mikono ye hamwe n'ebintu bimwe by'omu nju ya Ruhanga. Nebukadineza yabitwara Shinari yabita omu ibiikiro ry'omu hekalu ya Ruhanga we. Omugabe yaragiira Ashipenazi omukuru w'abakonwa be kuleeta bamwe abasigazi b'omu Bisirayeli ab'omu ruganda rw'abagabe n'orw'abakungu, abasigazi abatiine kamogo, abarungi, abaine obwengye omu by'emyoga byona, abaine okumanya kwingi, abarikwetegyereza omu by'okwega kandi abarikubaasa kuheereza omu kikaari ky'omugabe ngu abeegyese obwengye bw'Abakaludaaya n'orurimi rwabo. Atyo omugabe yabateeraho omugabo gwa buri izooba gw'ebyokurya birungi ebirikuruga aha byokurya ebyabiiraryaho na vinyo eyabiiranywaho kumara emyaka 3 nibariisibwa gye ngu aha muheru gwayo babone kwemerera omu maisho g'omugabe. Omuri abo hakaba harimu Danieli, Hananiya, Mishaeli na Azariya ab'omu ruganda rwa Yuda. Kandi ogwo mukuru w'abakonwa yabakubya agandi maziina. Danieli yamweta Beliteshaza, Hananiya yamweta Sedraka, Mishaeli yamweta Mesaki na Azariya yamweta Abedenego. Konka Danieli yamarira omu mutima gwe okuteeshiisha n'ebyokurya by'omugabe n'obu yakuba vinyo eyabiiranywa. Nikyo yayeshengyererize omukuru w'abakonwa ngu amwikirize areke kweshiisha. Kandi Ruhanga yaha Danieli okugirwa embabazi n'esaasi omu maisho g'ogwo mukuru w'abakonwa. Omukuru w'abakonwa yagira Danieli ati, nintiina mukama wangye omugabe owabateeriireho ebyokurya n'ebyokunywa atakashanga muhundamira okukira abasigazi abu murikwingana nabo mukantemesaho omutwe. Bwanyuma Danieli yashaba omugabuzi owabiiratirweho omukuru w'abakonwa kureeberera Danieli ogwo Hananiya, Mishaeli na Azariya ati, ninkweshengyereza otugeze tumare 10 niturya ebihimba kandi nitunywa amaizi. Bwanyuma tureebe otushanise n'abandi basigazi abarikurya aha byokurya by'omugabe haza kora areebe obe nikwo watwaza abiiru baawe. Atyo yabahurra yikiriza kumara 10 n'abageza ahabw'ekyo kibashaba. Aha muheru gw'ebyo 10 yashanga nibareebeka gye kandi bagomokire okukira abasigazi boona ababiire nibarya aha byokurya by'omugabe. Nahabw'ekyo ogwo mugabuzi yabiha ahari ebyo byokurya ebibabiire nibaragiirwa kurya na vinyo eyibabiire nibaragiirwa kunywa yaguma nabaha ebihimba. Bwanyuma abo basigazi bana Ruhanga yabaho kumanya n'okuba bahangu omuri byona ebarikwega n'omu bwengye kandi Danieli we yagira okwetegyereza omu by'okwolekwa byona n'omu by'okushoborera ebirooto. Obunaku obu omugabe Nebukadineza yaragiire kubareeteramu kubwahikire omukuru w'abakonwa yabareeta kubamumurikira. Kubahikire aho omugabe yagaaniira nabo konka omu bandi boona tarabonekiremu owabiire nka Danieli, Hananiya, Mishaeli na Azariya nikyo babeeriire ab'okuheereza omugabe. Kandi omu bigambo byona eby'obwengye n'eby'okwetegyereza eby'omugabe yababuurize akashanga nibakira abafumu n'abarogi boona ababiire bari omu bugabe bwe bwona emirundi 10. Bwanyuma Danieli yagumaho kuhisya omwaka gw'okubanza ogw'omu busingye bwa Kuulo.